Ujung ngaramet ibu. Nyalira geuning ngarametna. Dan ini namanya jemuran nasi teman-teman, nantinya bakalan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar temanku semuanya? Kali ini saya sedang berada di Kampung Tonyong ya teman-teman, Tasikmalaya, Jawa Barat. Punten, nuju naon mak? Oh nuju calik wae. Mohon. Ieu teh kalebet teh kampung naon mak? Iya Cibungur. Kalebet Cibungur keneh. Oh Cibungur ai Tonyong bali mana? Iya. Oh iya mah kampung Tonyongna gitu. Sareng sama tadi dia teh? Sareng berangkali. Ibu di dia teh sareng murang kali duaan. Oh, murang kali duaan. Ayeuna Yuswa teh sabaraha taun di mana? Duka aya meureun bawa leuwih mun kana 70. Oh, mohon. Mudah-mudahan sing sehat ibunya. Ningalian kapengker wios ibunya. Nah, jadi seperti inilah teman-teman suasana di Kampung Tonyong ya, Kampung Tonyong. Sejuk teman-teman. Dan terus itu ada ayam yang lagi nyilem-lem teman-teman. Ujung ngaramet ibu. Nyalira geuning ngarametna. Oh ngeureuyeuh wae. Caina subur wae di dieu mah nya. Sabaraha bumi di dia teh ibu? Mung aya genep bumi. Ieu teh kalebet teh Kampung Tonyong. Oh Citonyong. Oh Kampung Citonyong raoseun sejuknya Bu nya. Ya lajengkeun ibu, mangga ibu. Di mana Bu? Uih ngarit. Oh uih ngarit. Nyenak jukut. Kanggo sapi me. Oh kanggo sapi. Oh disimpan kayak dicanak pangitan ya. Nah jadi seperti inilah teman-teman aktivitas warga di Kampung Citonyong. Ngarit ke kebon buat kasih makan sapi ataupun juga kambing ya teman-teman. Nuju naon dek? Nuju ameng? Naon nuju anyang sanes? Oh sasekolahan? Iya kelas sabariji sekolah SD? Sekolah SD kene? Kelas sabariji? Kelas 2. Kelas 2? Oh kelas 2 serang kelas 1 di kapal di mana sekolahnya? SD Burujul. Oh
Oh, sudah berujung. Jadi libur sekolah seperti ini teman-teman, aktivitas anak-anak di Kampung Citonjong ini. Nah, kalau yang ini namanya pohon waluh teman-teman. Cuman buahnya nggak ada nih teman-teman. Wah bener ya, makanya lauk ageng eng. Lauk naon teh Kang Tawes? Ari teh sumber cairna teh di mana teh Kang? Di kampung keneh di ditu naon? Liang. Subur sangat teman-teman. Keng sabariji teh Kang. Keng sabariji teh itu teh lauk. Meh hiji lauk tawes nya. Halodo itu tara saat Kang itu? Oh iya mah? 8 bulan. Halodo 8 bulan tara saat? Wah mantep ini. Hujan oke tara kiru ya mah? Wah, ini kerasa lama. Anu ae Kang teh nabalong teh. Lauk nilam sareng tawes. Hari kadia tara aya hama lauk. Model sero gitu. Aman ya. Dan ini namanya jemuran nasi teman-teman, nantinya bakalan dibikin cangkaruk, jadi goreng nasi teman-teman, goreng nasi menang moy. Dan ini kayaknya ada tajud teman-teman, atau musola kecil di perkampungan seperti ini teman-teman. Mantep. Ini ada air, tempat air. Tajud ini teman-teman adalah
Walungan ataupun juga kali Cisalak teman-teman. Mantap segar teman-teman.